Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, hari ini kita akan main game lagi. Hari ini kita akan main game Dying Light lagi. Gamenya di kota zombie. Kita berparkur-parkuran lah hari ini lah. Mantap bener kotanya bagusnya. Pokoknya buah-buahan ikam yang belum sabrek lah kasih disabrek. Oke, nyaman bawalah video terus. Mantap nih. Semalam kita sampai mana lah. Kita disuruh meet with Michael in the sewer. Kita harus berdapat Michael aja di sewer. Oke, kita ke sewer. Apakah sewer tuh? Kamu gantungan kita. Bagusnya siapa pandar lo? Siapa pandar tuh lah? Jauh lagi lah, 200 meter lagi. Aduh, tembak zombie pulang. Ayunya. Buka. Naik ya kita. Pada ngeri. Naik pulang sana. Iya. Ada yang mau mati kah? Jom gila. Mati kam. Saya kan mati ya kok. Naik kam. Musuh zombie ini nyaringan musuh turun. Ada tanda juga apa ya lah. Duit. Dapat duit kalau $89. Ayo aja. Oke, gimana lagi kita lah. Sana pulang. Tuh ada nih lah. Ayo kita parkour aja lo. Jangan tetap muka. Sana pulang. Ambil barang. Tuh ada jembatannya. Kita ambil kosong ya barang lo. Sini pulang. Kenapa ke bawah sana? Sewer. Masuk ke bawah. Sewer tuh. Naik lo kita. Lockpick ada. Bagaimana? Yang di karasi. Ini ada kode karasi patah. Iya. Salah. Dapat mini pulang. Karena biasa makainya juga kita. Apa tuh? Jalan mana turun lah? Kenapa ini ada jalan beluncat lihat? Ke atas mobil. Lo badai bagus. Loncat kita ke atas mobil. Ya. Betul naik ke atas sini. Nyari itu tembaki. Ini emang ludah nih. Kamu merasa emang ludah kamu. Headshot. Hai. Gila. Demi gila. Ada belum dah? Itu masuk. Astagfirullah. Padat tangannya kena pistol. Kok clear. Mana pulang? Ini pulang
meladom tuh, meladom. Ya. Ada pulang. Kam lagi. Kam, peluruku banyak, pegang. Kam pulang, parak sini. Parak kam pulang. Aku orang dikit mah. Ih, masuk di kita. Biasa kayaknya. Biasa ini dokter kan. Ya, mati. Ada pulang. Ada. Oh, tuh emang ludah. Headshot tiga emang ludah ya. Aduh, buting tanda ini. Mana ke sini? Ada apa di sini nih? Nah, belepik. Peti ganal kita mah. Tap. Nah, tuh patah. Ini lompat lagi. Ayo ke mana? Iya, mantap. Nah, dapat apa ini nggak tahu. Ambil aja. Ayo, masuk kita ke dalam lah. Nah, terjun. Mana? Mana? Oh, sana. Center. Center apa ya lah? Oh, udah itu. Nah, ngintip dulu, ngintip tekan dulu. Redam jalannya nyam. Masuk ke sewer aja. Sewer tuh apalah? I gotta find Michael. Whatever the Embers have in mind, if it stands any chance of working, I've gotta make it happen. Oke, kemana lagi kita? Salah picik. Kita bebulik ada sini parak aja sekalinya tuh buahnya nah. Lain. Zombie. Jangan lo pistol gitu. Karena lo datang zombie gila. Mati kam. Berkotak-kotak ini. Perubutnya. Kam aku power up. Nah, level up aku nah. Astaga. Nah, hai. Penjara hai dulu buat ini. Metal part sen lagi bak. Ini tuh mana jalannya? Ini lawang kah? Ini lewat bawah. Hai, jangan tahu tadi kedusan lawannya. Cari Michael ya. Nah, nih naik lo kita. Kita level up dulu skill. Nah, senjata. Namanya yuk. Yuk, pegawainya nih. Tapi kada betukulan kita. Ini bang. Ini gitu mantap. Sekali banyak. Oh, ini sih kerebutan buahnya. Ada apa sana tuh ya? Nah ya kalau untung coba cari dulu. Beli pipa. Naik bang. Nah, ditutup. Lurus. Suara apa nih tuh? Ngerinya. Ya, tercabur kita. Buntu. Naik sini pulang. Aduh, kabus melihat
senjata aja gini lah. Oh, PKM headshot. Ini dulu. Ya. Itu bom atom itu. Itu bang, aduh. Reload dulu, kita reload dulu lah. Jauhnya Michael nih lah. Apa ikam parah-parah? Apa ikam? Hah? Lawannya nang bidik. Kamu pulang, hendak headshot. Luput, luput. Hai. Ah ya. Banyak lutan kita. Ah. Hai. Sebelah. Sadisnya. Oh, di bawah ada. Oh, bukan kita. Udah pulang. Hai. Sampai nang gitu lah kena pistol. Kena jeren ini. Dapat lo kita perban. Mana? Kambuh nak jadi zombie kita. Ada kobok lagi kita, untung ngejeren. Ambil. Darah banyak kah? Darah 52 tambah itu. Lo tujah aja enggak? Tukul. Dapat tukul tor kita. Maju Kang. I thought you were a biter. Why you got sneak up on a guy like that? Sini dulu, aku melut dulu. Give me a heart attack. Kalau dibuka. Kalau dibuka. Nah. Ada apa sini? Wah, ya Allah, harta karun. Kalkulator bisa. Ini terbagus. Dapat baterai. Nggak bisa mah. Ini di atasnya Pak. Bahasa Inggris udas. Yuk Michael. To scare you, Michael. Okay, okay. Troy said you were on your way. God, I'm glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. What's you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Well, okay, I tried to finish the job, but I couldn't get past the 9th floor. All right, leave it to me. What needs to happen is, you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific compartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran could mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor. Stop. Lanjut kita. Eksplosif. Pipa. Ya, masuk. Reach the 10 floor. Kita ke lantai 10. Lantai 0. Nah, jauh benar itu bentar. Kunci. Itu zombie. Aduh. Kita nih lah. Retekan lah kadang menukar. Aduh, hai kada bisa keretekan warasnya.
Nah, maka zombie banyak. Gerak. Tembak lo. Kita tembak lo. Mentesnya. Oh, ikan marasnya mati pada makan. Yuk sini. Oh, aduh, hebatnya. Kam. Nah, ini. Mana pulang kita nih lah. Naik ke atas. Tak gugur WP amang nah di dinding balem. Aduh, udah kau diambil. Lantai 1. Nah, ini buntu. Berarti kita cari jalan nih. Ini dibaiki udah kau kah lah. Padahal bagus kan senjatanya ini kan. Upgrade C. Oke. Kalau di upgrade. Tadi C itu repair ya kawa. Kita upgrade. Confirm. Oke. Tatap dia rusak. Oh, kalau di crab. Ini ada apa nih? Nah, jadi apa yuk? Nanya. Black Max. Pindahkan sini. Nah. Wih, hai. Warna bagusnya ih. Oh, mantap. Ya, mana zombinya? Kita test drive dulu. Bagus sih. Nggak boleh buka. Tembok kunci nih. Nah, awal sana kita. Kita mengikihi sampah. Nah, dapat metal part. Satu. Kunci. Setelah deh pulang. Ada lift pintarnya itu. Pas. Lantai 10. Tuh ada uyuh main kayak ini. Ih, mau ke HP nih. Kita pulang bunyi. Nah, rusak kan. Nah, ini pang malah sangkut nih. Satu kayak kamu. Mau beneran kan? Nah, kambuh. Damn it. What's wrong? Are you okay? Aku kambuh. Yeah, for now. Naik kita. Iya, naik kita harus. Nggak sampai. Oh, itunya nah. Sini loh. Yang warni belum loncat tuh jauh. Oh, ya. Lantai 9. Nah, selantai lagi. Kita disuruh membom bangunan nih. Sarang zombie. Ini tong keluar jendela. Gimana kita nih? Nah, jendelanya rigat. Load dulu. Dapat baterai. Mau kunci. Buka. Nah, ini kalau dibuka nih. Dapat perban.
Aduh, lagunya mengutani. Banyaknya melagah buahnya nih, ketujuh minum lah kan buat orang barat nih. Lukisannya nih bagus lah. Naik, kita naik. Nah. Michael, I'm on the 10th floor. Michael, aku sudah di lantai 10. Look for apartments 105, 106, 134, 105, 106, 134, 137, 105, 106. Oh, kita periksa dulu. Jangan pengoler, pokoknya sini jangan pengoler, ambil. Aduh, aduh. Tendangan maut tuh. Oh, tiga. Hah? Ada lagi kah? Lantai 11 lah, naik lah. Lainan tadi suruh lantai 10. Bangun nggak? Sama. Bangun nggak? Pagat pakai senjata mini. Kekanakan lah menonton nih lah, ingat Bonkam. Gila. Ada yang gila ini, maaf benar. Kuatnya. Kadang kali. Ya sekali ya. Ya kulit mukanya nanti. Ada kepala langsung. Wani nonong gidik ya. Ini juga senjata nangsip. Kita pulang. Kena mulutnya, kena. Ini tuh Koi FYL, ada tahu artinya kita. Nah, ambil lo. Kita nih ketujuh baju jumput lah. Lading. Macam lading dapur nih kan. Harap jangan salah. Oke, mana lagi? Mati center lah. Nyaman suasananya tuh seram gitu lah. Kulkas, kita dapat kulkas. Apa isinya? Kopi kawan. Baklava tuh. Jangan juga mungkin kada kelihatan. Ya. Nah, lockpick sip. Membalas WA satu umat. Satu umat lah. Dah. Mana kita lagi? Mana kau di loot sini? Tidak. Woi. Come. Aduh. Habis peluru. Tendangan maut tuh. Ya. Banyaknya nambah kutang nyari-nyari. Gawian nah. Kebinian belum, kepalanya gundul. Berataan zombie sini gundul palanya, kamu rontok paling lah.
Ini nah nih, ini 100 berapa nih? Oh, emang ludah ikan ketahuan kuy, ikan mati. Hah? Apa pulang? Sudah mencari apa kita nih? Plan explosive in apartemen 105 106. Plan eksplosif tuh rasanya pasang bom. Wah, manusia hidup nah. Kenapa jadi zombie lah? Oh, melihat foto bininya, lihat. Siannya. Oh, bunuh dirinya, minum obat. Mana lagi kita nih? Apa kita disuruh nggawi apa ini? Plan eksplosif, nah pasang bom. Tapi di mana kita masang bom? Ya, dapat alkohol. Mabuk situ. Yes. Oh, di Okay, I'm done with the kompor. first apartment. Hidup kanan nyala gasnya, bujuran pintar emang. Bedek yang dasar pintar. Ke kamar sebelahnya pulang ya. Mana kamar sebelahnya? Ada bayangan tadi, ada bayangan. Aku hibaknya, buahnya bertumpuk. Nah, bayangan tuh. Nah, siapa yang berdiri? Ini panginya nanya. Sangat dekam. Nah, mana pulang kita? Amang nih boleh lihat ke atas lah. Monitor sebijinya di atas kedemat, mejanya halus. Enak nukar meja nang 5 meter. Cuman buka warnet aja sekali. Alright, second apartment's done. Nah, 2 sudah terpasang nih. Better at this shit than I am. Next you need. Nomor 134 lawan 137 lagi. What's wrong? Michael! Kenapa Michael? I've got some company here. Oh, get back, you bastards. Oh, Michael, get buahnya out of there, get ada to nang safety. ada nang datang I jar. can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Nah, aku menahan nih orangnya, jari kam tuntungi gawian kam. Ayo ja. Kam makan apa buat nih kam? Hah? Oh, balik. Lain. Passwordnya. Astaga, mati ja. Lihat mana ya? Open. Nah, ada kunci sekalinya. Wah, iya nah, emang hendak bener di sini. Kursi ini. Bisa main game mobilan. Larang harganya YouTube belum jadi duit. Suruh naik kita. Oh, di lantai 11 rupanya lah. Naik pulang. Saya 12 berarti. Gila. Gila. Datang lakinya lihat. Lonakan. Oh, ini zombie normal santai kita. Nah. Oh, pikam. Ini meladum. Nak cung. Kuat nih ini kam. Hai. Anak mati itu sampai janok ngawi kita lihat sih. Mana belang. Jangan gila mulut kecil lah, udah tutup untung. Kasihan bubuan orang kamah. Kalau pindah kota habis, nonton nyaman. Siapa mau? Ngeri. Bawa.
pistol. Mana tuh? Astaga. Masuk sini. Kemana sini? Mana jalannya lah, jalan naik. Salah pindahnya nih. Mana tangga tadi? Asta di sini aja wadahnya. Apa kita kesana kemari? Serbayi. Tolong. Ada nangtuk. Kamu. Wani bener donang didik. Oh. Mana serbayi tadi hilang lah. Nah ya. Iya keluarkan gasnya. Nah nyari telepon. Nah dapat kita ulang. Santai. Ya. Santai. Patah. Aduh sayang nih. Aduh. Sip. Dapat apa? Iya, ngading bagus. Kayaknya kita olah nih itulah. Pulang keluar loh. Nah, nyana. Kenapa mati lampu kita? Nah, kanakan tuh nah. Astaga, tuyul. Kuriak kayaknya. Nah, habis tangan bertahan. Aduh. Fuck, what is this? Astaga, sarang zombinya di sini. Ayo ya, kita dikeroboti. Isi peluru. Mana ikan kanakan, ha? Mana ikan? Mati ke depan, ha? Kamu tuyul. Aduh, sarang zombie kita. Nah, ini kompor. Bukan kita mbak nih. Okay, all Nggak done. buka kita. Udah harus pulang. And if you could get back down here, I would turn down a helping hand. Lihat deh. Listen, hey, you sneaky fucker, Jesus Christ! Michael? Listen, Michael? you're making. You have to get off me! Grab the detonator! Get the hell out of here and blow this place! Tendang lo. Ada mau. Michael, get the fuck out of there and head back to Troy Apa, right dibuka? now. Just leave the detonator. Emang Michael, udah. Mati kan Michael! udah ya. Turun ya. Mulai sini. Mantap kita turun. Kayak bukan pemadam bakaran tuh kita turunnya. Madah hijau yang bukan kamu tahu. Mana pulang? Picik kamu lah. Kalau dipicik lagi lah. Udah rusak sudah. Shit. Nah, lagu guram, ini pulang, Yuk, ngadum. Mati kan tuh. Astaga, nggak nahan ini pulang. Banyak. Kemana? Sana suruhnya. Awas. Mana jalannya, mana? Turun. Tapi buka kita. Iya ampun. Okay, I hope you're alright, Michael. Nah. Salah kah? Kenapa suruhnya bernaik? Kita cari sini. Cari detonatornya.
picikannya tuh nah bisa meledakkan bom tuh. Aduh kemana lah, aduh di mana lah, mana lah. Ininya nah lead building ya, lead building. Buka kita batu anyar picik enak. Oh buka lawangan nah. Oh Michaelnya kabur sudahnya. Lain jalan sini kita tadi lah. Loh. Oh sekali tembaknya nggak nol tuh. Oh naik loh kita. Wih jauhnya. Hop. Nang bidik kerja parkour ya kan. Nah. Hop. Wah. Nyaman benar sekalinya. Sini. Nah, di mana di atas tuh silaunya Oh, ada belokan. Nah, ada tangga. Yuk, cepet naik. Sana pulang soalnya. Oh ini ada lawangan nah. Nah keluar ram kita. Selamat I have the kita. detonator now. Let's see what this is all about. Oh gedung nang itu. Tom nih kam. Nah, rusak. Rusak. Screenshot loh, pesan thumbnail bagus lah tapi kalinya lah. Sukses. Thanks. I hope it's enough. Great job. Any contact with Jade? Jade, is that you? Crane, I heard what you did. I see what you Keren, maaf lah Jera. Do you believe me now Aku tuh that I'm on meracu your dia side? ikan toh Jera. Itu anak terang bulan semua mereka bawakan. Bitches. Kenapa ditabraknya lu itu? Crane, if you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop the ministry from bombing the city. Ini di mana kitanya? I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savvy's Ih, picking naik up kita naik kita ke atas. Malam sudah. Astaga. Okay, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. Kita harus dapat Jera. Meet me in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. Astaga malam sudah Yeti. Aduh, nasib host kita nih lah. The infected here are even more ferocious than the ones in the slums. Kacau nih. Mau dapat zombie na alien begini lah. Apa tuh bunyi? Tambah lagi nah skill kita nah. Nah nih jam apa nih? Trap bomb. Oh mantap. Tapi harus tolak pinanya lah. Ini bang apa nih? Tip item ini bang. Using blueprint granule throwing. Tidak. Paling sip sudah. Yuk buka kita buka. Red jalan. Nah. Ini ada orang jualan nih. Nah ya Allah. Jalan mana? Nah. Limited time offer 640 duit 9.000. Jelas sudah ditukari. Hai. Bagusnya shotgun bisa kita. Apa ya? Keretekan apa kada dijual ya buahnya lah. Yang dijual itu kakak itu aja. Ini penting nih. Tuh jarahan kita. Nah, jual bertahan berapa? 800. Benar ya?
Nah, blueprint flashbell spesialnya apa ya lah? Ini apa? Empress DLC weapon. Hadang lah. Yang keren lah sekali ya. Nah, firecracker bisa 4 biji. Molotov nih penting nih. Kami kita bakar-bakaran zombie. Senjatanya nih nah. Ih, mantap. Ah, ini mantap. Kada bisa dilihat lah ininya lah. Kekuatan menghancur itu nah. Bukan mana kita lah. Komando nih ya. Nah, lihatnya. Oke. Nanya. Komando mana tadi lah? Apa jadi tadi? Ini nah. Merupakan meja. Oke. Itu sudah tadi. Ini nanya. Ini nah. Nah. Kita upgrade lagi. Upgrade. Ada bisi. Ah, iya. Nah, 3 menit lagi. Yuk, makasih. Makasih, buka kita. Nah, malam. Ayunya. Nah, mana? Nah, gugur. Mana suruhnya situ? Oh, sini. Nah, hai. Oh, kita cari sini. Dapat lawan mana jarak? Dapat apa tuh? Nah, bom. Jade. Jet, Assalamualaikum Jet. Oh, Jet. What happened to Scorpion when you cut out this thing? Apa yang terjadi dengan ini? Liza's taking Jade. He has her in some Kalau museum jengking somewhere. You know what he's menikam talking about? menatak. Museum, yes. Tuh, Rise is yang using it as kesan menyangat gitu nah. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, Come to it's not museum. subtle enough to be a trap. Oh, suruhnya datang ke museum kita. Tahu ya aku menyangat tuh tangan Rais yang kita tatak semalam. Itu maksudnya. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great, I'll talk to him. Alright, there's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. And listen, if you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Ke museum ya. Pintar nyampe malam nih kita ke museum. Mana paling parah lah. Udah aman lah. Emang jauhnya kita nih. Astaga. Di danang paraknya. Oh, ini. Ini udah apa nih? Oh, tuh ada menara kita. Sini aja kita lah. Sana. Berapa meter? 150 meter aja. Udah jauhan. Darah ada. Yuk, buka, kasih buka. Ya, naik. Aduh, kenapa udah naik lagi ya mah? Yang sana. Ayunya tuh apa tuh? Aduh, sasanya. Ayunya. Bukan.
Ayo, kemana pulang kita buka? Ngerinya. Nah, jauh lagi nanti. Aduh, mangga. Stop. Kesini. Naik kita. Mencapai ke atas kita. Naik pulang ke atas. Aduh, harus sampai, Nah, harus sampai. Nah, ngerinya, Oh, ke sana. Aduh, harus sampai. Nah, ya. Ada hanyar nih, karena biasa kita kesini. Tariq? What do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Kenapa kamu? Relax. Troy sent me. Aku disuruh Troy ya. God, I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. Aja. Okay, Pander ya, Why is pander close to the terus. museum? You would... No, that I can't. Too bad. Yeah, well, most... Pulang. Udah guring. Cil. Trosviot, you look like Здравствуйте. someone who's afraid of nothing. Gue ngeri sih itu Zana pander kan. used to people like you. Zana was like you in her youth. Zana was protecting people. Aja. What do you have in mind? Iya kan ja. Cila-cilanya Yeah, dapat I lawan get it, nih. but... Those Cuma seorang aja kena nang salah. Guring dulu kita. Kenapa ya tadi lah terbaca apa lah? Dua apa tadi tuh? Nah, sigar juga kayak ini nanti. Hop. 400 meter lagi. Ayo Jajat, tunggu aja aku Jat. Hah, salah kah kita nih tadi? Salah wadah. Bonek sasat masuk ke mata. Salah wadah menuju tapi selamat. Tunggu ya. Ayo naik kamu. Belah dua awak ya tuh. Mana pulang? Kenapa nyala? Kenapa nyalanya? Mana udah punya barangnya? Op, ya. Pokoknya karena kau terlihat bak sampah, wadah sampah. Kenapa tuh? Siapa pendar? Jangan heran gini lah. Lawasi. Oh, kita udah loncat. Nah, ya lo. Skillnya semalam sudah ditambah Aku jauh sekalinya. Naik dikit. Minyak keren ini pemain panjat pinang lihai. 17-an. Jangan kamu dibawa ya habis dia. Enggak lihatnya parkour. Wah, ketujuhnya mulai atas kayak ini kam. Nyaman kita boleh lihat. Halo. Museum mana? Museumnya jauhnya lah.
subuh loh, pagi masih. Nah, hai. Nah, ikam sekali tabas. Udah mau. Berkawa juga sekalinya senjatanya ini. Mantapan jeren juga masih. Siapa pulang tuh? Jauh masih sekalinya. Hop. Oh, di sana. Naik. Iya, sip. Sana. Lewat sini. Hop. Wah, sampai. Hop. Astaga, ya muka anda akan menendang segala macam ya. Maju Gam. Gam belakang. Wah, kelihatanku ikam kedakaranku sore Gam. Lo tayo lo. Kita singgah dulu sama telah ada kawan di sini. Aku padah lu. Aku nak ke museum. Jangan anak empat. Melihat barang-barang peninggalan prasejarah. Yang mana? Nah, ya kok. Oh, lain lagi udahnya lah. Hai. Warung. Nah, sini mantap nah. Lihat. Aduh, hailah. Ada berjual semuanya nih. Kerecekan tuh nah. Alisnya. Oh, ada guring. Ayam gitu. Di bawah ini aja sekalinya. Di belakang sana ada kawah gantungan kita nih lah. Naik ke atas kawah ada. Naik. Maunya naik. Dan sini. Dasar kereta kegantungannya ih. Kita pulang. Oh. Sana. Oh. Kita mau olah darah lah. Medkit. Berapa? Nah, 2 dah. Sedang ngambil tuh. Ini tapi banyak pan. Karena terlalu gampang game ngedrami juga. Kamu peraga. Yuk, banyak. Kemana nih? Bagus wadahnya itu. Nah, pelabuhan. Nah, lihat kita. Nah, kalau dilupi nih. Nah, apa kekayuhan? Nah, ke depan. Senjata kekayuhan. Ada selalu. Nah, dapat apa? Zombie stoe. Coba pulang tuh. Oh. Nah, lihat. Nggawi. Sampai kan?
Bonengnya ditolongin gawi. Musuh rupanya lah. Ulang. Apa di bawah banyu lah? Ah, jerigen, drum. Kenapa drum? Naik. Mana jalannya lah? Ah, itu jalannya lah. Naik loh. Hop. Saya udah mau. Pada kau dinaikin ini. Nah. Hai, ada tangga bawah banyu. Masuk bang. Tangganya kemana tembusnya lah? Sentari. Ini pang jalannya nah. Ayo capek masuk kita. Ayo, hendak habis pehinakan. Lakasi. Ayunya mati am kita nih habis behinak nih. Mana? Kanan, kiri pulang. Buntu. Oh, kawa behinak dulu kita di sini. Hai. Dasar mangutan nih ya. Jangan tumbur aja. Oh, find underwater. Ya, mari dibaca tadi petunjuknya tuh nah. Cari jalan masuk lewat bawah banyu. Underwater tuh banyu, ada bawah banyu. Kunci. Nang ini nang awak. Fortress Garrison. Oh, ini berarti model berpindah stack nih. Ya. Oke guys, sampai sini dulu kita lah. Sudah sejam pinanya nih. Amang-amang main game lah. Pokoknya Bobonika men penasaran nih kita nih nah. Karena episode yang selanjutnya nih masuk ke lawangnya Rice Garrison. Nah, kita masuk ke museum nih, menyelamatkan Jade diculik Rice. Nah, Bobonika men penasaran pati terus lah. Nah, mang permisi dulu nah. Jangan kedingat musabrek. Like, komen, share lah. Oke, amang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.